nkuko bisanzwe icyo mbifuriza cyane ni ukugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official turaje, n'ubundi ni Clever Bemba mwumva kuri mikoro zanyu. Muranyumva, ndahamya yuko mutwumva neza kandi ko mudukunda, mugira impagarike n'ubugingo kandi mugira Imana n'amafaranga. Turaje rero kugira ngo tubagezeho bimwe mu biri gutambuka muri aka kanya hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho intare za Sarambwe zongeye kwigarura uduce twinshi hano muri teritwari ya Masisi ndetse no mu nkengero za Masisi uri kwerekera muri Warikare, aho ibintu bitoroshye. APSLS Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa babo bakomeje gukubitwa bagahondagurwa rwose mu buryo bwuzuye. Muri Minembwe naho ntabwo ibintu byoroshye, murabizi nk'uko nabibabwiye mu makuru ya mu gitondo. Imirwano yakomeje, M23 ifata ibice, ndetse Wazalendo ndavuga M23 na Twirwaneho MRDP Amadubu bafata ibice bigiye bitandukanye hariya, ariko haza gusubiranamo hagati ya FARDC na Wazalendo bavuga ko charge des opérations hariya yabonye amafaranga ibihumbi 10 by'idolari kugira ngo bashe gutanga bari abagenerali n'abandi bapfuye, ku buryo umubare ugenda unigaragaza, n'ubundi umubare ugenda uzamuka. Bavuye kuri 25 bagera kuri 32, barazamuka bagera kuri 50, bagera kuri 75, mukanya imibare yageraga muri 85, ariko n'indi mirambo y'abarundi n'aba Zalendo nizo za Mayimayi, aba FARDC na FDLR. Amakuru atugeraho kano kanya nuko mu ishyamba ryari rikikije ari hafi ya Zampoezero ku byicaro bikuru hamaze kuboneka abandi bapfuye b'abarundi, ndetse umubare ukaba ukomeje kuzamuka mu buryo bwihuse, umaze kugera muri 137. 137 nabo bamaze kuboneka kuva ku munsi wa kane bapfuye muri iriya mirwano, aho MRDP barwanaga na ziriya nyeshyamba zo muri Wazalendo n'inyeshyamba z'abarundi zaje kwica abaturage bahariya imurenge no muri Minembwe. Gusubiranamo rero hagati y'utugara cyangwa ibigarasha bikomeje kuba, donc ni ukuvuga ngo kugeza amagingo yangaya bari abanyamurenge butugarasha cyangwa butugara bakomeje gusubiranamo bavuga ati ngo ifungwa ry'uyu, igicwa ry'uyu bimeze gutya na gutya, ati nimwe mwagiye mubigiramo uruhare. Murabizi ko hari umugenerali sinibuka n'amazina yiwe wafashwe ejo bundi, kugeza amagingo yanga akaba yaraburiwe irengero no mu bwoko bw'abanyamurenge. Muri ukundi umugenerali umukoloneli wagiye mu modoka nawe mu ndege nawe baza kumuturikirizaho igisasu, abeshya ko yagonze igiti, we n'umugore we bahasiga ubuzima. Uri kumva yuko ba bantu bakomakomeye n'undi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri guverinoma ya Kinshasa bakomeje kugirirwa nabi, ariko nabo ubwabo bakaba batiyoroheye koroherana. Bariya butugara cyangwa bibigarasha utugara aho turi twose, reka ndusuhuze, rwifurize gukomeza kuryana, mbifuriza kugira umwiryane mwinshi kandi muremure. Reka tumanze twarebera hamwe aha hari imirwano, aho M23 yamaze gufata uduce. Reka nshimire umuvandimwe rwose ubu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu bice bya Masisi, uhita utubwira uko byitwaye nuko byagenze. Yego, hano ndikamushimire cyane. Ndabona naka message yanyereje ambwira ngo umoja ni nguvu. Abari ku rubuga rw'Intare Official ndahamya uko mwamaze kubibona, ariko noneho abatari ku rubuga rw'Intare Official namwe reka mbasuhuze mbabwira ko muri kino kiganiro n'ubundi mugiye kubyibonera. Yego, ahangaha rero ni ubuce bugera muri 4 bwa burimo APSLS. Ndaza mabasobanurire n'abantu benshi barahazi, sibyo? Tombe zuno munsi turatangira kuri axe yo bita Shoga. M23 yafashe Shoga ku isoko no kuri antene yahitwa Nyarushyamba. Abantu bahazi hariya za Shoga, M23 yamaze gufata ku isoko yarimo Wazalendo no hejuru kuri antene ya hariya Nyarushyamba.
ahantu hari hamaze iminsi hanabera n'ubundi imirwano, ariko murabizi yuko Wazalendo baturanye na M23 nk'uko FRDC ituranye na Twirwaneho, bagiye baturanye kuko ujya kwataka bari hakurya yawe. Nyamabwira ngo hari n'igihe bahurira ku mugezi. Nuko ngo Shoga ku isoko yamaze kubatombe, M23 yamaze kuyifata, ndetse no kuri antene yahari ya Nyarushyamba hamaze gufatwa. Nuko ngo ntari harimo defense zabo za Wazalendo, defense za Nyatura zari zirimo. M23 rero yamaze kuhafata mu buryo bwuzuye. Ubu ngubu niri gukontrola Shanga. Shoga yafashe Shoga igakontrola nari ya kuri antene, ari ibirindiro bya Wazalendo. Nuko ngo ubu ngubu si ibirindiro bya Wazalendo, ahubwo ni ibirindiro bya M23. Felicitation ku ntare za Sarambwe zikomeje gukora agashya. Felicitation kuri Local Defense z'Isarambwe zikomeje gukora agashya. Whenever datoka, congratulations, courage cyane mu kazi katoroshye uri gukomeza gukora. Axe ya Ndete muri axe ya Ntete naho intare za Sarambwe zamaze gufata. Uvuye hariya za Shoga n'ubundi hariya kuri Nyarushyamba, donc hagati ya Shoga na Ntete M23 zafashe kuri antene zifata hariya kuri centre ya Nyarushyamba. Aho ni centre ya Nyarushyamba iri muri Ndete. Nyamiyaga hajya ku mashuri y'Abadiventiste ku musozi wa Gatuku, ku musozi wa Gatuku yari umugabo wari utuye hariya. Aho rero harimo defense. Nyarushyamba harimo defense, ku antene harimo defense, Nyamiyaga harimo defense, ku mashuri y'Abadiventiste harimo defense, no kuri wa musozi wa Gatuku naho harimo defense. Nuko ngo reka mbabwire defense M23 yakuyemo imwe, ebyiri kuri antene, Shoga imwe, antene ya Nyarushyamba ebyiri, Nyarushyamba centre 3, Nyamiyaga enye, ku mashuri y'Abadiventiste 5, ku musozi wa Gatuku imisozi ikaba ibaye 6 yari irimo defense za Wazalendo. Ahangaha ni muri axe ya Ndete na axe ya Shoga. Uno munsi ku itariki 10, byo ndikubwira ku itariki 10, naho muri axe ya Ruki, yafashe Ngururu yari imaze iminsi iberamo. Harimo defense yari ikomeye ya za Wazalendo, ya za Nyatura, ndetse na FDL na APCLS. Ni ukuvuga ngo aho bari bafite defense yari ikomeye. Ngururu intare za Sarambwe zarayirashe zikahava. Noneho uno munsi zamaze gufata iyo defense neza hariya Ngururu. Ni nyuma yuko intare za Sarambwe zari zimaze gufata iriya centre ya Kazinga. Gusa abaturage nuko bahunze. FRDC yose yari ahantu bita Nyamiyaga, yahunze nayo, ariko iziri gucari ya hafi ya za Kazinga ihageze imanze ya Desaruma. Abazalendo yari isanze hariya za Kazinga ibakuraho imbundi babwira ati mwagegera mwe mwicyanga muri gukora iki. Donc nuko ngo nyari harimo FRDC yari hariya za Nyamiyaga. Muri izo defense zabo zose intare za Sarambwe zazihondaguye zirazirasa zizikuramo. Axe ya Rwashi rero reka tuyizemo ni axe ya 4. Ngururu nayo ibaye defense ya 7, axe ya Rwashi hariya ni muri Oso Banyungu. M23 urabizi ko hariya Burora yageragamo, ariko ntabwo yari yafite donc urabizi Burora ni kuba muhanda wa hakurya. Uyu ugeze hariya Rwashi uzamuka n'ukomeza umuhanda ugiye Nyabyondo, ukazamuka kuri uwo hejuru uciye Burora ukazaza guhingukana biti Kayanja. Abantu barahazi Kayanja, uri kuva Kayanja werekera ahantu bita ku mupaka, uri gukomeza winjira ku mupaka wabo bamaze kugera aho ngaho muri Warikare, ukomeza za Macumbi ya za Kasheberi Macumbi, ukomeza werekera Mingazi, Kibati Mingazi, ukomeza werekera yepfo za Kibuwa za Rimangi, ukazakomeza n'ubundi uri kwerekera za Warikare. Nuko ngo rero hariya Burora hejuru hari ahantu habaga defense kera muri 2008 habaga defense ya Janvier Karayiri. Iyo defense yari kirimo APCLS.
kuko iyo defense ya Burora nayo bamaze kuyikuramo, kuko mama 23 yari ifungiye, bafungiye ahantu bita Shango. Ni ukuvuga ngo Burora yose yamaze kuvamo Shango, niyo agisigaye uri kureba mu hakurya donc nk'ibumoso ubona yuko akirimo APSRS. Ni ukuvuga ngo ziriya force zari za hafi ya za Rwashi, abakubiswe n'ubundi ni APSRS, abari bayobowe na Kambuzi muramuvugaho n'ubundi ashize nk'amezi 4 arasiwe hariya za Bugabo, yaraharasiwe ajya kuvurirwa za Kibuwa, ariko ntabwo byari ibintu bikomeye. Nuko ngo force za zihane niziyobowe na Kambuzi, yobowe n'uwo bita Gipfumu, n'uwo bita Kanyombya. Abo ngabo ariko Kanyombya manza ko mukariya, kuko hariya nanuza nawe hari ubufosi bwiwe bwari bwarahaje ngo bamunyize komandare jima uriya Kana, ariko Kana uri mu biki koko? Nubwo wagira n'ubwenge koko ngurebe kure, ugiye kuzapfa nk'umutereri kabisa Kana ume. Aha ntacyo mvuze Kana ubu rakiziritse kuri Mayanga zakumarira iki koko? Kana ume mutoto aje umusinga, niba uri umucyaba, niba uri umusinga wa hariya muri za Rubari, waje ukarengera bene wanyu bari hariya za Rubari, ukaza ukabafasha mukirukansa zira za FDL zazaga kunyanyasa hariya. Koko Kana ume umusore muremure nkawe uri mu biki? Umugore yo kwari igoma nacunzwe n'intare za Sarambwe, umugore wose Safari Mitara ku Madiyane nacunzwe n'intare za Sarambwe. Ubugoryi murimo mu bugoryi nyabaki, muri mu biki? Mwabaye abantu, mwagize ubumuntu ya urikumva ko intare za Sarambwe n'ubundi zamaze gufata ubuce bwinshi. Hano ndi kubona n'umugabo wajya ngo yamaganye ibiki, ninde? Ni General Sylvain Ekenge, yamaganye MDP twirwana na Alliance Fleuve Congo 23 nyuma kwigarurira utundi duce muri kino cyumweru. Baravuga muri kino cyumweru batavuga no muri kino gitondo ko murarira se, murarira sha Sylvain Ekenge, murarira. Cyo nabagira inama ahubwo nugukomeza mukiterera bakayikwamba mada, kugira ngo murebe yuko wenda abo bana muri kwicisha mwazajya mubona abandi bo kubasimbura. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Ekenge, Sylvain Ekenge yasohoye itangazo yamagana kwiyongera kw'ibitero byavuyemo kwigarura uduce twinshi dutandukanye muri Masisi na Minembwe muri iki cyumweru gishize. Akavuga ko ibikorwa n'umutwe wa mama 23 na MDP twirwaneho abashinja kurenga ku masezerano ya Doha. Ibi mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya FARDC rivuga ko ibyo bitera ari ukunyuranya n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha na Washington, kandi bigaragaza kutubahiriza ibyo bemeranyije mu gushaka amahoro. Hanyuma FARDC yo ivuga ko ibyo bikorwa by'urugomo bibera mu ntara ya Sud Kivu no mu karere ka Rubero bihungabanya cyane imbaraga zashinzwe mu kugarura ituze kubaka amahoro arambye mu gihugu. Ingabo za leta zasabye umuryango mpuzamahanga kwamagana ibitero no gufata ingamba zikwiriye mu rwego rwo kurengera amahoro n'umutekano muri aka karere. Gusa ku rundi ruhande Alliance Fleuve Congo 23 na MRDP twirwaneho nabo barashinja ingabo za FARDC kwica gahenge no kubagabo ibitero, bityo bakirwanaho bahita bigarurira uduce utundi. Wakoze aha bantu banjye rero uri kumva yuko ibintu ntago byoroshye. Ahangaha abantu bagakomeza kwibaza kuki leta ya Kongo ikomeza kuvuga ibijyanye no kuba mama 23 iri kwigarura uduce, ariko ntibavuge kuba igisirikare cya FARDC gikomeje kuzana abacanshuro amabatayo abiri nk'uko nabibabwiye. Yambutse Ruzizi, yaravuye muri Bujumbura araza yaje kwica abanyamurenge. Kuki guverinoma ya Kinshasa ibyo bintu byo itabiha agaciro, ivuge iti natwe ibyo turi gukora binyuranyije n'amategeko?
mpuzamahanga natwe ubwacu ntabwo twigeze twubahiriza agahenge nabo ngo bivuge. Mbese kuki mutajya mwivuga? Kuki mutajya muvuga ibyo muri gukora n'ubundi? Reka turebere hamwe n'ubundi. Ariko se ahangaha ni ibintu bigenda bivugwa, bavuga ngo mama 23 ngo yafashe Ruhinja yayifashe kera. Ya ni amakuru y'Abazalendo bari kwishinja ngo yibye ngo zahabu ngo ifite ngo agaciro ka miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika. Ibi ngibi byo turabimenyereye. Reka twigire ahangaha gusubiranamo kw'Abanyamurenge b'Utugara. Ntabwo mvuga ngo ni Abanyamurenge bashyigikiye donc kwirwanaho, ahubwo Abanyamurenge b'Utugara harimo ba Olivier Gasita, ba Masunzu Pacifique, uyu nguyu witwa Alex Rugabisha we baramwicishije. Hari undi bicanye n'umugore we, hari undi waburiwe irengero. Ubona yuko bitoroshye. Reka maze ndanaba gusomera ino nkuru. Abanzi b'Abanyamurenge bacitsemo ibice bibiri. Abanzi b'Abanyamurenge ariko kuko abanzi b'Abanyamurenge harimo ziriya za FDLR, ziriya Mbonerakure, harimo za Wazalendo n'ubundi bwinshi. Abo mvuga abanzi b'Abanyamurenge ni ab'Abanyamurenge, donc ni abanzi b'Abanyamurenge ariko nabo Abanyamurenge bacitsemo ibice bibiri. Ni nyuma y'ifungwa rya General Masunzu, bamwita General Masunzu Pacifique Kabusenge. Hano ngo nta cyiza nko kubona abanzi bawe barimo kugambanirana. Reka mwumva zino message n'ubundi uko zagiye zigenda. Ni message Enoch Ruberangabo. Hasi arasobanura uburyo General Masunzu Kabusenge yagambaniwe. Honorable Enoch Ruberangabo, nabonye bya bintu byose byamenyekanye, wanze kubyemera. Nakubwiye ko Akagara twacitsemo wanga kubyemera. Kongoro wenyine yanyibwiriye ko iwe na Alex Gisaro aribo barimo gukora dosiye ya Manyana. Doke n'umwana wawe General Masunzu. Nyuma naje kuvugana na Nzeyimana Diouf, ambwira ko Kongoro byamunaniye kwandika raporo kuko atize benshi, hanyuma babiha Beatrice. Urabyumva ko Nzeyimana Diouf ngo nazi kwandika, ba Kongoro ntibabizi. Nukuvuga ngo iyo raporo yo gukorera Masunzu bayihaye Beatrice kugira ngo abe ariwe uyandike wo guca umutwe abana. Muri Beatrice uri kwandika raporo y'abari gukorera Masunzu kuri Perezida Felix Gisegeti. Bavuga ko General Masunzu yateje General Gasita ibibazo. Donc bya bibazo byabaye kuri Gasita ngo ni Masunzu wari ubyihishe inyuma. Niwe wari ubyihishe inyuma. Bavuga ko General Masunzu yateje General Gasita ibibazo kandi ko ariwe wavuganye na M23 abaha hariya ahantu haja Mwenga. Donc muri cya gice kijya Mwenga ngo General Masunzu niwe wahaye M23, ndetse ko n'abarundi bashakaga General Masunzu ndetse ko n'abarundi badashaka General Masunzu ko bakeneye gukorana na General Gasita. Murabona ko Gasita n'ubundi wabonaga ko escortage ze zari ziri kumwe, zari zirimo abarundi benshi, yari ari kugendana n'imbuda z'u Burundi ndetse n'imodoka z'ubu yari yakuye imodoka mu Burundi niyo yagendagamo. Akamubwira ati ngo wanze kunyumva ariko Manyana wawe agambaniwe na Kongoro, Beatrice na Gisaro. Nuko ngo Kongoro ni Umunyamurenge, Beatrice na Gisaro ni Abanyamurenge. Abo bose ngo nibo bihishe inyuma yo gufungwa kwa Masunzu Pacifique.
umujinya Gisaro afite ngo nuko Masunzu nawe yigeze kumurega kuri Faci. Donc Gisaro nawe Masunzu yigeze kujya kumuconganisha kwa Faci. Ushatse wazabaza n'abandi bacu bakagara utundi tugara, ukatubaza yuko Gisaro Masunzu ngo yagiye kumuconganisha, kumugambanira kwande kwa Faci Beto. Ngo ikindi honorable, ngo abantu bamaze kumenya ko ari wowe uzamwandikira ziriya nyandiko. Numara gusoma iyi message uyisibe, abantu bataza kumenya ibyo twavuganaga. Uri kumva? Abantu bataza kumenya ibyo bavuganaga, ariko ibintu babikora bwihishwa, ariko bikaza kumenyekana n'ubundi kandi babikoze mu buryo bw'ibanga. Uri kumva yuko ahangaha ni bya bindi byabo byo babikora n'ubundi koko bihishe, ariko bikaza kumenyekana. Uri kumva yuko wa muvumo wo kugambanira bene wanyu, wo kwica bene wanyu, ntabwo wabahira. Ndababwiza ukuri, ntabwo byabahira. Ni ibintu bitabahira rwose. Mujye mwemera cyangwa ntimwemere, ibyo ni ibyanyu. Icyo nababwira cyo kimwe nuko nawe uzagambanira bene wabo ngo azagire amahoro. Wakunze Bintare Official rero, sinzi amasengesho mwasengera turiya tugara. Aha, ariko reka banze nareba ino nkuru mbere.